oyu mwendo museseni kana alikana nguye isese syo kunia kula ni miongo 3 na kufikia oyu tuone na isese ila kula italetwe ni miongo 4 kupatete isese 10 sisyo kawese ithia maondo ama kutala kula sia wode ino ya Nguu Masumba ni mavika muthia na tondo ni thio no tabia kwa ripoti o ingini kana andikithia kana alama andikithitwo kukona kula va Nguu Masumba ni andu 11 maana eli miongo 83 na tana utondo yethiwe ilie 41.62% kana kilungu cha miongo 41 katono thandatu ili yulo wayana asini mwandu ala methiwe mayumilia na kula ila ikoniwe ni kula 4,479 votes cast ni 4,479 isuni zio kula ila ikoniwe kula miongo 3 sianangika kana rejected na indi kula ila yu valid ni kula 4,479 kula 4,479 ni sio valid votes na hindi sasa tuesisia ulotongwete ni maneno Timothy Sirei ni wotongwete ena kula 1,553 1,553 kiuni kilungu cha miongo 43 yulwa yana chakula ila ikoniwe na hindi Timothy maneno yungamiti atena chama namba ile ni Musau Daniel Kivuva Masika wa chama cha UDA ni ukita namba ile ena kula 1,000 maana ana miongo 55 kula 1,000 maana ana miongo 55 kiuni kilungu cha miongo 3 yulwa yana chakula ila ikoniwe kilungu cha miongo 3 yulwa yana chakula ila ngone na indi wa muthia ola ukuse tendeni wa list esu ni mwai wa Esio Maundu ni wa chama cha Wiper na ena kula 1,041 kula 1,041 kwa huu kiune kilungu cha miongo ile na ile chakula ila ngone yulo wa yana na ni mwana mosesa Maundu maili huu na netusio kethe ingi ku yake kumeni weseithia ni twakwatiania na amabisa manzama yosa kwani na mivaka IBC maviki na kana weseithia ni twakwata mausungi otondo maende na kukitika na otondo na otabiseni kana mwandiki utwa Movom Benjamin Mwaka Eovau na Kennedy Mulinge pamuna kikosi chonde cha Mutongo TV no kiende na kukwekekana Maundu ne mokanesa kanisi oke etina ovanini nikienda nilikanie alama tanethi wa maimanya yolo wa isese imwesi ama isese imwesi watala kula kana sio kuniwa kula polling stations ondo mausungi omethewe maili ndene wake kumeni ni kana chama cha UDA kikwati kula miongo 59 UDA Daniel Musau kula miongo 59 independent ulote na chama Timothy maneno kula yana 11 na indi Esio mwe wa Wiper kula miongo 55 kuni kikumini midhumoni UDA mundu Daniel Musau ndiwa kwata kula miongo 3 na indi nake Timothy maneno kula yana 1,2 na Esio mwe wa Wiper kula miongo 3 okay na indi Makasa Primary School mundu Esio mwe wa Wiper kula 13 Esio mwe wa Wiper na indi Timothy maneno independent ena kula miongo 4 na indi nake mundu Musau Daniel Musau wa UDA kula miongo 99 kiune kizeseni cha Makasa Primary na tuisendeni wa Itolu Primary School Daniel Musau wa UDA kula miongo 7 na indi Timothy maneno independent kula miongo 7 na indi Wiper Esio mwewa kula 9 ndene wa Itolu Primary School na tuesisia
ndeni wa mausungio angi otondo maende no lika mwanda moseselikana kivila kecha ward ya Nguu Masumba cha tiwe kikithei itina wa kiku cha ola unai MC ndeni wa ward esu ya Nguu Masumba nikibwezi odhiloni wasu akaunti ya Makweni Mututia Harris Ngoi kutiwa nithayo wake kwe mwini wa thanthatu na kuyana na mea ono nginya vethi wa nonyuvani monini itina wami itatu kuthela na no nginya wesaithia ni ya nyesu ni usuga kou mwendo museisia nienda kwamba naindi ni wa director aimbia mauvo alama kitika na mauvo ala maikithie ni kana SKM Command Center ino ni maofisi manza manene ya maundu mau kuvanga usumbi yake Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka Mutongo wa chama cha Wiper ni mavikiana kutuma valua kwa nyombasi ya mauvo na valua osu niwo ni na governor na nienda kusoma waandikitwe SKM date 14th October 2021 statement on the Nguu Masumba ward by election na ambo soma kwa Gisongo na ndikwetese kwa kikamba yes na no twende kana mekusoma kwa Gisongo mwendo museisia valua osu ndo waandikitwe. We take this opportunity to congratulate Timothy Maneno on winning the Nguu Masumba ward seat on an independent ticket. We also thank the other candidates, including our Wiper candidate Esho Mwaiwa and UDS Daniel Musau, for putting up a brave fight to capture the seat. The people of Nguu Masumba have spoken through the ballot and we honor their decision. The violence witnessed in sections of ward was unnecessary and against the Wiper ideals and ethos. This does not deter our resolve to take the leadership of this country and deal a deadly blow to corruption once and for all. SKM Command Center. Isi ni valua ya ya tumewa nyumbasi ya mavo. Na yu ni kana valua uyu wauma kwa chama cha Wiper ni matungi ya muvya muno Timothy Maneno. Na lamote si Timothy Maneno ni woyu Timothy Maneno ngamete atena chama. Niwewe waviki na kwethiwa kana kwenda na valua uyu meona no sindio na kwenda na undu ama uvo mende no lika ni wotongo eti ko measani nima mutungia muvya no ndo akusinda na mavikia na kwethiwa oingi maitungia muvya Esho Mwaiwa wa Wiper na mondoi Timothy mondoi Daniel Musau wa chama cha UDM matungia muvya ano eli nondo wa kweyumilia na kuwete usinda ni muvyu ndeni wonyuvani uno monini indi matungia muvea mondoi Maneno Timothy Maneno na niwa kuya Nguu Masumba muno esikieta chambo kwena na SKM Command Center niwe wasinda na indi maseka na ende Nguu Masumba ni mavikiana kunena ni mavikiana kunena kuisela kulani na yu mavikiana kumania ithoko ila siyethi wesi ya kusiwa isioni kwa thukanganyo ndeni wa ward isu na masia kino ti kuonania kana Wiper yethiwa yetia kivila kinene na ende mease kana ni makwitha mayete kivila kiu zikayoni cia kwikira kana ni mavendwa utongo wa vanthi itu ya Kenya na kukitana na olosani na ende twene ya maundu maithoko kwi muthenyani wa iyo vekindu kithiwe cha ikika angalikoni oisu andiki maituma mauvo Mutongo TV ni methiwa mavikia na kwithiwa maivithukiwa ni andu amwe na ala methiwe mosa kivungo changali ya ila inaandiki maituma mauvo ala mekuya Nguu Masumba kou ni methiwe kana ni kwithiwa na kiu indi vai muthukumi umwe witu unavikia na kuumia nene kindu kila kithiwe kite cha visa nthuku muno andiki mama uvo kwithiwa methiwe maithino masanya suma wiyo kuvenwa kivungo changali mekalambe vone kwa ivinda yasa matanamba kovwa na indi wiwetekana kana ni imwe cia mboleli na ila siumite ndeni wa chama cha Wiper ko ni kindu kila kivikiana kuma ni wa muno na ni kindu kitekisio kwikika ndeni wa mundu ta nayu nenda yitu cionke imwe kwa imwe kuya ngaliko cia Nguu Masumba kikumini director mbia vanini haya na ndi mwendo museisia ni ngwitha ngutunga ko twende na
aha alright naindi mondo museisia ni ngwitha ndio tabia undu oyukwilie na niona nina tumiwane sio ni sialika kuvikia oyu ni isese miongo ili na nyanya isese miongo ili na nyanya ila siavikiana kwitha kula sietalwa yolowa isese miongo 3 kuni kana patiality isese thanthatu sioka wiseithia isabu ni ya minwa na musindi atangaswa ni kana kuvikia oyu Timothy maneno Timothy Sirei ni wotongwete ena kula ngili ile maana 3 maneno Timothy Sirei tongwete ena kula ngili ile maana 3 naindi osu yungamete atena chama naindi ni kilungu cha miongo ina na 3 yolo wayana chakula ila ikonetwe twizisa namba ile yathi kwa Mosau Daniel Kevuva Masika wa chama cha UDA ena kula ngili omwe maana miongo muonza na nyanya kiuni kilungu cha miongo 3 yolo wayana chakula ila ngone na wamuthia thene wa list isu ile kanadama kwetike vile kino ni 3 na no anovano twina kesho omwe wa Timothy Maneno ende twinake Daniel Musau na esho omwe wa kuyana na list isu na mauvala mende na kudika niwe ukusetivo ena kula ngili omwe maana ele na miongo nyanya na imwe na indi isu ni kilungu cha miongo ile na inya siakula ila ngone na tanot ni miongo nyanya miongo ina na nyanya katono noti inya yolo wayana na indi total vodcast niona ngili 5 yu siavikia na kwithwa ila italitwe kula ndale kuvikia oyu ni kula ngili 5 maana ana na imwe na kula ila rejected kana ila kana ila itesawa ni kula miongo 3 na inya na indi kula ngili 5 maana 3 miongo 3 na muonza ni sio kula ila valid maundu maile kimuthembosu kuya wodini ya Nguu Masumba na indi na indi ni kwate yu director no tisioke ngalikosia kikumeni na indi ni wa obaini ni kenda we saidi anitwa sioka ngalikoni isu nienda kwamba kulili ni alili kana kivunguo changali ya Mutongo TV kina mbo kwatikana kuvikia oyu na nienda sio kala nikana kivunguo changali ya Mutongo TV kila kithiwe kioswa ni mbole limwe muthenyani wa iyo kuituka kinamba usioka na nikendo kila kiteke sio muno kwa kuona ando amwe maivikiana kuthenia andiki mauvo nondo wa itumilita namba manyeka nondo medio mavithukiwa maveno kivunguo changali na maveka muno o masaa maingi baiso kwetu twa kivunguo kingi weseithia ni makwata o ni mavikiana kwithwa maithi o vandu va kuthio mwana ndo meo masaa ni mautuku na ni kiko kila kitekesio o muno ku mwendwa moseisia ni kana twende na kunengelelie mausungio imwe kwa imwe kumava yake kumene kana skulu ni wa msingi wa kikumene we Nguu Masumba ni kibwezi udhuloni wa sua nivo mausungio maende na kwithwa mayumela imwe kwa imwe visa wako naona no ambothi indi ni kwatia mundu ya Alfred Mwaluko no mbiki visa swese ithia no navikiana kuone Moses aingi mayisi maneno no niwe yes na indi mauvo ange gotavu oyuni kana gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana engaleko sia Nguu Masumba gavana Profesa Kivutha Kibwana ni wavika vaya Nguu Masumba na Andelina Mwau ula ni munini wa kitilikana Kivutha Kibwana kwata mbau Timothy Maneno Kivutha Kibwana kwete mbau Timothy Maneno ula ungamite atena chama na siasa nono niondo siasa ine mbio ngalekoni isu na indi mwenda alright na indi balua nenda kusioka ingi po nivikie na kwithwa ndi musomea imwe kwa imwe oyu na ni kwaja balua su niweke kioni mundu ikanini balua su kioni ko ni wongwe na kwamba kusomea wo ingi ni kwatia
kuyalama liko yu nimethi atwende ni valua kuma SKM Command Center ano ni maofisi ma kuvangia maondo ma usumbi ma mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na ni matuma valua kwa nyombasi ya mauvo na maandikite kana ni methiwa mai mutungia muvea Timothy Maneno nondo wa kusinda kivela kino cha Nguu Masumba ni kivela cha MCA unyivanini usumo nini wa Nguu Masumba na indi ondhini wa valua su o ingene matungia muvea mutete iwo ulama nongametie mundu eshio mwaiwa na mundu Daniel Musau wa chama cha UDA Masia Onamosu ni matungi wa muvea nondo wa kuona ni usindani o muvyu ndini wa univani osu monini na indi makasi wakaingi makandika ndini wa third paragraph kana paragraph ya katatu maandikite kana enendi Nguu Masumba ni manena the people of Nguu Masumba have spoken through the ballot and we honor their decision. Kwa Wiper ni avigiana kwetikila kusindwa ndini wa univani uno monini wa wodi ya Nguu Masumba na ingeni mavigiana kuumania kana measia ithoko ile inethiwe siaile kwithwa sivo not mighty the violence witnessed in sections of the ward was unnecessary and against the Wiper ideals and ethos. Meazemos the mode mebetangana na maondo asu ithoko isu siethiwe siavikia na kukosewa angalekoni isu na otondo no watavya imwese ithoko na ivithukia ila ithiwe muthenyani wa iyo kwandiki maitu mama uvo ni kindu kiteke sio muno kwa nyumbasi ya mauvo kwithwa sienya maua muthemba usu na andu asu ni maile kwoswa matambia mai makimi yaona ni tukonieli vote ndeni wa kisese cha volisi cha Kikumine na kivungu cha ngali enda kulikanya kineso kwatikana na indi maite kana SKM Command Center maite kana mo ni makendo kiu kana mosongio asu maiye masia ku mzika yo ni siwa kana kithito nicho cha kukitia usumbi mwaka nusu twathi unjuvanine munene wa ngili ile na miongo ile na ile na mayasia kana mo metia usumbi kana mheshimiwa Kalonzo etia usumbi muno zikayo ni sia kukitana na mondo meokonia olosani usuni wa valua ula wavikiana kutuma nyumbani sia mauvo ni kuma SKM Command Center yes naindi mwendwa Moses ndio likanya kana mundu eshio mwaiwa niwe ungamitwe ni chama cha Wiper na indi Daniel Musau okite na UDA na indi Timothy Maneno independent na yeye mwako imwe ekana mbose twambose mbaingi ku ya Nguu Masumba twambe kuona undu maundu mailie na indi sia mina ukunwa sia athelani ngosio kava ngotavie undu maundu methi wa mathi imwe kwa imwe ekangweche ku ya Kikumine primary school.
na indi mwendo muzesi otondu weneva ukioni kwa kunikana ni mausungi ni maende na kulika na indi Timothy maneno no wende na kutongosya ni kula ngili ile maana atatu miongo muonza na ile Timothy maneno kula ngili ile maana atatu miongo muonza na ile ni kilungu cha miongo ina na yumwe yuluwa yana cha kula ila ngone na maneno ongamite atena chama namba ili ni Daniel Musau wa chama cha UDA ena kula ngili umwe maana kenda miongo thandatu na itatu ngili umwe maana kenda miongo thandatu na itatu isu ni kula miongo itatu kana ni kilungu cha miongo tatu na inya yuluwa yana 34%. na indi wa muthia esyo maundu moi wa Wiper ena kula ngili umwe maana ana na imwe na ichu ni kilungu cha miongo ili na inya yuluwa yana cha kula ilandale na yu isese ni miongo itatu na inya na kuvikia vau ni isese miongo itatu ila sithiwe kula sia talwa na yuba tiele isese inya sisyoka nikendo isethia ni twamina maundu ano ma utali wa kula na ndi mwendo museisia nigulilikanya kana o twende nienda ku niona ni syavenduka ingi obanini kani syoka ingi yu ngutabye isese no miongo itatu na ndi kula mundu utongwete no mundu maneno Timothy ena kula ngili ile maana atatu miongo muonza na ile na indi kula ngili ile maana atatu miongo muonza na ile nake mundu Daniel Musau wa UDA kula ngili umwe maana kenda miongo thandatu na itatu kula ngili umwe maana kenda miongo thandatu na itatu nake mwe wa kwa metova yava kwa kula ngili umwe maana ana na imwe na niona siende na kuvinduka otondu ivindukite no wona ito tukunengelelie sia vinduka toi kunengelelie ondo silie ndi mwendo musiaisia wa Mutongo TV ligana twende na kunengelelie mausungi otondu mende na wakitika na niwa kana otondu na utabita kumbeni Gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kifutha Kibwana nake ni wethi wa avika ngalikoni isu Gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kifutha Kibwana no vikite ngaliko isu sia kekumeni na munini wa kiandali na mwau na lilikana Kibwana kwa tambau mundu lo kuona katoko sinda Vano Timothy maneno ulaungamita tena chama na indi mauvo alamombikia meweta kana maemusi yambe ange na atongwe ange alame wakwata maneno mbau ni makwekwati wa kwethi wa maivika ngalikoni isu siake kumeni na mauvo o alama kitika yolo wa unyuvani uno monini wa Nguu Masumba ni kana chama cha Wiper SKM Command Center de matu mabaloa mayetikala usindi masi amone mayetikala usindwa na ende matungia muvea Timothy maneno ula uyungamiti atena chama nondo wa kusinda usakwani ono munini wa ward ino ya Nguu Masumba na onge mavikia na kwethwa mayumania ithoko ila sithiwe cia kusi wanthini wa isio imwe kisioni kiu na ithoko imwe ila ikusiwe na kindu kite cha kwaila ni kuvithuka kwa andiki mama uvo makisese kicha Mutongo TV muthenyani wa iyo kabina kala maende na kukava kana kumende na kwiyumbanisya unyuvani ono munini na indi mwendo mose isianguli kana unyuvani ono utwaiwe itina wa kiku cha mototia Aris Ngoi na kila che kitikie kweselambanga ni ndoku ya lelo kisio ni cha salama ni Mombasa Road na indi kwa mwi wa thandatu na kwenda na mia ya IBC no nginya kukesa ithia unyuvani ukatwaiwa ungua miei itatu na miei itatu ni thalile no unyuvani wa twaiwa muthenyani wa umuthi enendi nimethiwe mayumilia makona kula kuma kwacha na ni wonie nondo twamukie mwandiki twa mauvombe nchemeni mwaka makomia ngalikoni isubesa ni mamukie makonia utu maundu methiwe mailie wona milaini kana laini ondasa sia akunima kula ngalikoni isu methiwe mayokona kula nondo ni yake kila mwene ndio kuna kula na ni makona kula onesa sia bika mwendoni wa saa 11 na utalo ni wende na yuwangie kuthela utalo su wangie kwefika muthia nikenda tu utavye yumo sindi officially ona kutwika Timothy maneno ni otongwete ndana mbotangaza kwetha yemu shindi kana yemu sindi indi nondo no utavye chama cha Wiper nemetikela ama tungia muvea mondoi
maneno na indi mwana musesi ngulikanekana kwa ala mutethi to mwetu kwatia kwezela signet ala muethi to muteo tukwatia kwezela signet muno musini wa Masaku na isio imwe si account ya ilovi ayu noviki na kosikani TV ya kunondo ni tusioke dhisikana nitwa sioka kisebeni o thina wa mitambo over nini indi oyu noviki na kukwata ilungusie lukwata va mutongo TV kwezela signet musini wa Masaku nivo signo hiyo na mathina na kwa musini ilovi indi oyu ye sawa na tongo ala mavikete ngalikoni isu sia kikumini na utavia kanani governor wa county ya Makueni Professor Kifutha Kibwana evo munini wake Andelina Mwau na indi katikati wa ndongo ingi mbingi na ndi utela ndongo ile inakwata mbau maneno ni Evo Mwengi Motuse wakili Mwengi Motuse ulani munene wa Thokumi ndini wa county ino ya Masaku na indi anamokwete mbau muno mundoe maneno na kutwika maneno anokete atena chama indi Gavana Kibwana na chama chake cha muungano methi wa maimu kwata mbau na yo waipa ina mwetete mundwe Eshio Mwaiwa waipa ina tete mundwe Eshio Mwaiwa kuikithia kana ni wokitia kivela kino na indi chama kila kiokona na munini wa Musumbe William Ruto cha UDA United Democratic Alliance kinayetete mundwe Daniela Musau na indi yu ni kwatia maundu meliu ngalikuwa nilani sinu mauvo ala mambiki ya kwao yu na indi yu ni kwatia ngotosi wakithia nguo kikumene aya na indi ni kwatia niwe ne kioni kanini ni kwatia niwe te kioni aya yomwe kwa yomwe nginya kuya kikumene nguo Masumba to iwondo maundu maende. Valid votes obtained 033. Daniel Kivuva Masika Musau, valid votes obtained 033. Eshio Maundu Mwaiwa, Eshio Maundu Mwaiwa, valid votes obtained 044. Eshio Maundu Mwaiwa, valid votes obtained 044. Total number of registered voters in the polling station. Total number of registered voters in the polling station, 150. Total number of registered voters in the polling station, 150. Total number of rejected ballot papers, 2. Total number of rejected ballot papers, 2. Total number of rejection objected to ballot papers, 0. Total number of rejection objected to ballot papers, 0. Total number of disputed votes, 0. Total number of disputed votes, 0.
na ndi mwendo muzezi otondo kuona ni utabiusu wa kula isese miongo 31 kuvikia oyu sitiele 3 wezezi ya maondo ani mathela na netwa atangasi wa musindi na ndi wona ni omusyoka na undu vailie Timothy Maneno ni wo kusinda kibela kiu undu vaile kuvikia oyu na chama cha Wiper nimetekelele na matu mavalwa ndeni wa nyumba cia kunyaye cha mauvo mayasya kana mo ni mamutungia muvea kana ile to congratulation message to independent candidate Timothy Maneno nondo wa kusinda kivela kiu ni mamutungia muvea Timothy Maneno nondo wa kusinda kivela kiu oingi matungia muvea muteti wo esho mwaiwa na ola ungamite na chama cha UDA mundoi Daniela Kivuva Musau nondo wa kuona nya usindani muvyo deni wa kivela kiu cha ward ya Nguu Masumba ni campaign siye rosi mbyo muno campaign siye na inene enge mana kolasia manasia keno ni kithimi pena ateti atatu mokamba medhoyu usu ni motiani kana ni ngelwa yiketo yokela ve mutongo wa chama cha Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na moteti vo na ve na governor wa county ya Makueni ulani kivutha kibwana neongamite moteti kana ndeongamite moteti na chama cha muungano indi mukwata ambo Timothy Maneno na indi ve na senator wa county ya Masako kana ula wa senator wa county ya Masako Mheshimiwa Johnson Muthama na ke nondo no mwene kivila wa UDA me na candidate ni bwana Musau Daniel na yu wesa ithia athoimi amwe maundu ma siasa kana ataalamu ma siasa maasya kana kivila kecha Nguu Masumba tikivila utu ni kivila kikwitha kithimania vinya ndongo isu wesa ithia neva manyakano ula wamba Nguu ndini wailembe teo kamba maundoni maki uteti na nunonie kwi muthenyani o chumani ki kula itambite okunwa kwe muthenyani wa keli kana wa kwambililia wesa ithia mtungu wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na oka yonde kana One Kenya Alliance ndongoi sia One Kenya Alliance Musalia Mudavadi Moses Wetangula methi wa imwe kwa imwe maivika kuya Nguu Masumba kumukonia campaign esho mwewa na kuvikia na kukude nende ma Nguu Masumba mamukwate mbao na indi kiunacho chayete kinene muno mavikiana ando mavikiana kwitha maikulania niki motongoi wa Wiper avikiana kwithwa aithi kukunia campaign motete wa kivela kino cha MCA na no unyuvani munini ainge metha mayasya kiutikisio ange mayasya nikisio kwitha na ile itwa mixed reaction katika kuma kula kwindongo ikivothokanganio na yu kiucha bita na indi ningulilika ve ivinda governor na kwa county ya Makueni Professor Kivutha Kibwana atavisia ndo ma Nguu Masumba kana mai makunyuva chambo ni Timothy Maneno etwa umuno muno esitwa kuya ground etwa chambo mai makunyuva chambo ni woka atwika MCA wa Nguu Masumba usinoneni wake Professor Kivutha Kibwana na ini kwatia ene ndema Nguu Masumba yu Professor Kivutha Kibwana na ovike na kwende na uya wako ta governor wa county ya Makueni kwou nondo chambo kufikia bundu maundu maile nukumila musindi na ke Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka akavindane kau newa kwambelelia pele newa kwambelelia ni woma na thokete Nguu Masumba na nguthu yonthe ya oka kumukonia maleve mundui esho mwiwa ainena avikia na kwitha ayasya kana Nguu yete wana ma MCA eli kuuma nyuve mwiwa na ende kibwana aidha ya MCA nondo kibwana aisie mae monyva mundu Timothy Maneno akatwika MCA na ine Kalonzo nake amea nyuve mwiwa nikenda mwithe na ma MCA meanata eli MCA wa chama cha Wiper na governor wa county ya Makueni Professor Kivutha Kibwana na ndeto ingi nacio cia vikiana kuka yulu wa maundu ma ithoko kwi muthenyani wa iyo watwika ve nguthu imwe ya ngalikweno ya maneno etongwene mwengi mutuse isu sio ndeto ila sithiwe siene no kumuthenyani wa iyo ila yithiwe ithoka kwo na ila ikwenda kulwa nduthe na ila uwetekana tabethiwe be ona nduthe sithiwe cia kusiwa masani ma wiyo kwiyo na indi nguthu ingi nayo ikuwetekana ate kuma mololongo ya toa kuone chama cha Wiper kwiyo na ndeto ite kueleka
nwese maundu ma uteti methe wa meli ende kicha Nguu Masumba kithiwe kikivyo muno na niki kito kinene muno na kufikia bau enende makona kula nesa na twenesa kukosia kauku ni muvea we mwanya muno kwa enende ma Nguu Masumba nondo wa kuonania uima osune uima nondo kukona kula fate ithoko ni kindu chabata muno na kwou lulumili muwo nondo ni umulika na muthenya na komanitie nzamba ithisi onthe si itatu kavinda kala wachuma teka wachuma no na betie wachuma wa matuku atatu niwo twaina unenania wa imwe kwa imwe na asu atatu manera cia kivela kiu cha kana asuma kwete kivela kiu cha MCA na twakomanite na moko ya emali na indi na vikia na kwetha nditavya enende ma Nguu Masumba kwa ndai ya cionthe mwiti wovu ulona avoya munyu eo jirani waku kana mutui waku no kwendea no avoya munyu ethiwe ni wa Wiper ethiwe ni wa UDA ethiwe ni wa Independent kwa mweka atete kwanwa ni maundu ma siasa ni sioka na sivita yu one matuku 15 twiketha yitu siasa cia Nguu Masumba sitha cia thikia na kubetwa ni nseve yitu ambeo sisia unyuvani munene ukite na we okay na wivita na twikese itikira muthenya ona umwe kwa anwe maundu ma uteti kana kwa anwe ndongoi sino cia maundu ma uteti na lilikana ateti ve undu mailie ateti maitha na uthu na uteti ni vayo nyanya na vayo uthu nondo measia there's no permanent enemies or friends in politics mo ni maguka mamwikitithie mukitane muane mumeanie mwananganie mali mubibanisi mali yenyu indemo maithio kama na hoteli-ini mainywa chei maiwona na simu maitheka o imwe kwa ni undu musio muno andu ma Nguu Masumba mwavikiana kuona nyakana maundu maithoko inywe aye na ni kwate mwekalu bai maundu maithoko ketha muteti waku ni wabaruka no sawa kula siene yana ikiana ivinda ila ingi na sikubali kushindwa sio mshindani na nicho kitumi chama cha Wiper chete kila kusindwa ni Timothy Maneno ula ungamite atena chama na indi masungi ondo mailie nikana Timothy Maneno niwe wende na kutongosia na indi Daniela Musau niwe namba ile na Esho Mwaiwa niwe oka namba 3.
Sirei Maneno. Timothy Sirei Maneno 011. Timothy Sirei Maneno 011. Daniel Kivuva Masika Musau, valid votes obtained 134. Daniel Kivuva Masika Musau, valid votes obtained 134. Eshio Maundu Mwaiwa, valid votes obtained 035. Eshio Maundu Mwaiwa, valid votes obtained 035. I'll repeat. Timothy Sirei Maneno, valid votes obtained 011. Daniel Kivuva Masika Musau, valid votes obtained 134. Eshio Maundu Mwaiwa, valid votes obtained 035. Total number of registered voters in the polling station 302. Total number of registered voters in the polling station 302. Total number of rejected ballot papers 2. Total number of rejected ballot papers 2. Total number of rejection objected to ballot papers 0. Total number of rejection objected to ballot papers 0. Total number of disputed votes 0. Total number of disputed votes 0. Sisi otondo ukuona ni kana unique sese kimwe cha tiale ni kendo isaidia SSO ino ya utali wa kula wosa kwa ni munini wa Nguu Masumba ni wa dhela nondo isese ni miongo itatu na inya na kufikia vuni isese miongo itatu na itatu ila zame wosa kwa na mvaka kana wabisa ula ungamie wosa kwa ni uno munini wa wode ya Nguu Masumba avike na kwetho aisoma mausungyo ni tukwende ya kana otondo tuene okwa oyu aende maende na kweyumba ni kenda isaidia ni masoma mausungyo makisese cha muthia na ndongo ila ivikite voni governor wa county ya Makueni Professor Kivotha Kibwana munini wake Mwandu Adelina Mwau na indi mwengi mutuse ulani munene wa thoko mindini wa county ya Masako na twisendini wa undu maundu mailieni kana maneno Timothy Sirei no wotongwete na kula ingili ile maana 5 na miongo nyanya na thandatu. Timothy maneno kula ingili ile maana 5 miongo nyanya na thandatu na indi chuni kilungu cha miongo ina na ile yolowa yana cha kula ila sio nde ikunitwe na indi namba ile ni Musau Daniel Kivuva Masika. Musau Daniel Kivuva Masika namba ile ena kula ngili ile na miongo 5 na nyanya. Kivuva Musau niwe namba ile ena kula ngili ile na miongo 5 na nyanya kiuni kilungu cha miongo 3 na inya yolowa yana chakula ila ikunitwe akanaita detwe kuvikia oyuyu. Nende namba 3 ni mwai wa Eshio Maundo ena kula ngili umwe maana ana miongo 9 na kiuni kilungu cha miongo ile na inya yolowa yana chakula ila ikunitwe na ende mwanda mosese na watabia kana kuyana na ripoti no ya IEBC yekeo ni kwa kuwene ni kanani sese miongo 3 na ile yolowa miongo 3 na inya ila ivikete kana kula ivikete na kutalwa na alama ndikidi tutako ni makula ndene wa wode no ya Nguu Masumba ni ngili 11 maana eli na miongo 43 asuni akuni makula o ndende ni wa wode ino ya Nguu Masumba na kula ila italitwe kuvikia oyuyu votes cast ni ngili thandatu yana imwe na miongo nyanya na imwe kula ngili thandatu yana imwe na miongo nyanya na imwe na indi valid votes ni ngili thandatu yana imwe miongo 3 na kula ila siana ngikite ni kula miongo 3 na nyanya kula miongo 3 na nyanya nisio siana ngikite na indi mwendo wa mosesi otondo wene kione kwaku ni wavikiana kweke wa ondo maundo mailie Timothy maneno ende na kutongosya ena kula ngili ile maana thandatu miongo nyanya na thandatu na indi namba ile ni Mundui Daniela Musau wa chama cha UDA ena kula ngili ile na miongo 5 na nyanya ngili ile miongo 5 na nyanya na indi namba 3 mwai wa Eshio Maundo wa Wiper
ona kula ngili umwe maana ana miongo kenda na kenda na tuisendini wa percentage percentage namba yomwe Timothy Maneno ni miongona na ile yolwa yana mundu Musau Daniel Kivuva Masika ena kilungu cha miongo 3 na inya yolwa yana na ndi mwe wa Esho Maundo kilungu cha miongo 4 na inya yolwa yana na ndi omovo ange ala tuende na kutavya yolo wa kula idhi ni kana chama cha Wiper ni kithiwe cha bikiana kwetikila mausungyo na cha mutungia muvea mundui Timothy Maneno nondo wa kusinda no vike na kuona ondo maundu maendete na nitwetelete nikenda za maino ya usakuani na mvaka IBC yethiwe ya vikia na kwethiwa iweta ondo maundu maile na yu kisese chati ya kimwe kisese chati ya kimwe uni 33 out of 34 kisese getia kimwe mwendo mose maundu ano mesethi ani mavika muthia na indi nikenda isethi ani twamino kelelia maundu ano mautali wa kula na ulo tongwete bado maundu mena ambao vinduka maundu ni sito ya mwewa na indi nasema maundu mena vinduka ni kana maneno Timothy Sirei niwe utongwete bado na kula ngili ile maana 5 miongo kenda na muonza kula ngili ile maana 5 miongo kenda na muonza nisiake maneno Timothy Sirei na indi Musau Daniel Kivuva Masika wa UDA kula ngili ile na yana imwe miongo kenda na ile kula ngili ile yana imwe na miongo kenda na ile na mwe wa Esho Maundo wa chama cha Wiper namba 3 kula ngili imwe maana 5 miongo 3 na inya yibatile kisese kimwe na indi bondo museisya otondo ni thituna kuelesea baumbe ni campaign ile inethiwe siete kitoke inge muno na siete kikungu muno thini wa uteti wa ukamba na ando methwa mayasya amwe athoimi ma uteti na ataalamu mabikiana kwasia uteti uno kana ujibani uno munini wa Nguu Masumba withwa uyonania no ula ilembetania ukamba ukwithwa kana ulotongwete muno ke maundu ma uteti na indi kila mundu ongama na nzawi yake tuyambia na Timothy Maneno na kwetu mbau ni gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kiputagi Bwana na ula kwa yuto unena eva dini wa skuluni wa musingi wa Kikumeni no vikete vo na indi na kwetu mbau mundu Timothy Maneno na indi Musau wa Daniel wa UDA na ke ilembete ono kamba na kwetu mbau muno ni Mheshimiwa Johnson Muthama ula wa seneta wa Mbe wa kaunti ya Masako na indi mwai wa Esho Maundo wa chama cha Wiper ni mwesine sakana mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka nuna vikie Nguu Masumba atianie na ndongo isia wani Kenya Alliance kumukunia maleve Esho mwaiwa kugitia kivila kino kwou ni kuthima na vinya ni siasa sio thima na vinya ola utongwetie ndeni waelemetene wakamba maundu ni meoko ni uteti na yu nukuona ondo maundu mailie kwa teto sisi ya percentage maneno miongo 4 na yemwe yolwa yana na indi mundu Musau no mwati okwa bakuve nondo matiani tena kula nini muno okula bakuve o maana na bandu bau nisio mundu Maneno utiete Musau nasio indi mwewa no utietwe o muno nondo kula ngili umwe maana 5 miongo 3 na inya no lotongwete kula ngili 5 maana ngilile maana 5 na miongo 9 na muonza ku ni kana twasisia mundu Timothy Maneno nitotiete mundu mwaiwa na kula bakuvi ngili umwe kula ngili umwe na kilo nondo wasisia matianite na kana mundu Maneno notiete mwaiwa wa Wiper na kula umbingange kula bakuvi ngili umwe ni wasia wa enende ma wode esu ya Nguu Masumba ndene wa nyubani osu monini nende mwana mozesha Nguu likene kana batiele kesese kimwe yune choketielie otondo kuona kioni kwa kunekana kisese kimwe ne choketielie wesaidia maundu ano ma unyuvani ne mabika muthia na musindi kutangaza kini keneke niketemene sa ni kana mundu Maneno niwe kufikia na kwitha aisinda Maneno ni weyu musindi ndiko na veo ndonge maundu baidie nondo batiele kisese kimwe na kisese kimwe keso vendo akula ithi undu silie kwa oyu ateo ila yitwa miracle ndiko atekana ni kwikika vango Masumba ni mausungala mende kuka imwe kwa imwe
kuma skulu ni wa musingi wa Kikumeni Primary School ni kuya kibwezi uthironi wa Sua county ni ya Makueni na otondo no tabianikana governor Kibwana no vikete vo munini wake Andelina Mwau na indi mwengi motuse ula niwe munene wa apokumi dini wa county ya Masaku na indi katikati wa atongo aingi na atongo no maende na kufika vo mauvo mewetakana ma MCA ma mbunge amwe ma MCA ma mbunge ya county yesu ya Makueni ni makwithwa o maithaka ovo ku mwendwa museisia ni tukendea na kutavya na tuivani kenda tuisokoma tute mauvo ano tita kunengelelete mo o ndekwa wethiano nginya tu utavya musindi asinda na kulasiana no nginya tu yetele musindi atangazwa nenzama yosakwani na mivaka IEBC naindi mwendwa museisia dilikana kana chama cha Wiper ni kivike na kwitikela kusindwa na indi aswile masiasi kubali kushindwa sio mshindani na yu na mavikiana kumanya ithoko ila siethe twesi kusi wako na itu nena kuvikia oyu ni kana kivungo changali ya Mutongo TV kine sautungwa na indi andu ala methiwe maika kitendo kiuka na kitendo kiuko muthenyane wa iyo ni kitendo kiteke sio muno na nikivikia na kuma ni wanimo cia ndongoi na no twetele nondo kwe ala methiwe ma identify wa mamanyekana yolo wa ivithukia Yesu andiki maitu mama uvoma Mutongo TV ala me kuyangala kwesa kibwezi methiwe mavuthukiwa ni imwe cia mboleli na indi isutu zitwa mboleli nondo dikona ondo mutonya kuvithukia andiki mama uvo kumave na kivunguo na mwathi na cho mwa malasi media kwikala mbefo ni kwa ivinda yasa na indi ma usionekana oyu mesawa na bai uthuku nesa kukitika kwi andiki asu maitu mauvo ndi mwendwa museisia kingi kende wa valua wa chama kiucha Wiper SKM Command Center valolo atumwa nyumba cia mauvo ni kana ni methiwe oingi mavikiana kutungia muvea mundu Timothy maneno wala ungamita tena chama nondo wa kusinda na hindi tuendea ni kana bado tutiele kisese kimwe nicho kitiele na nicho tuetele tuone ondo bakwethwa baile akana ndo kusomea ondo maondo maile ndene wa imwe cia isese cia mavo ndene wa Mbukani Primary School Daniel Kivuva Musa wa UDA kula miongo thanthatu na ile Timothy Serei 48 esho mwe wa kula nyanya ndene wa school wa Utini Primary School Daniel Musau na kula miongo kenda na Mwanza esho mwe wa kula miongo ina na Mwanza na ile Timothy maneno kula miongo ile na itano ndene wa Kakili Primary School Timothy maneno kula yana miongo 5 na nyanya Daniel Musau kula miongo 3 na esho mwe wa kula miongo 3 ndene wa kesese kitwa Mwange Primary School Timothy Serei kula yana imwe na kenda na indi Timothy Mondwe Kivuva Musau miongo 35 esho mwe miongo 5 na ile ndene wa kwa Mukonyo maneno miongo nyanya na ile Musau miongo 3 na imwe mwe wa miongo na nyanya ndene wa Kikumeni Primary School ni kana Timothy maneno 107 Daniel Musau 75 na ile Mondwe mwe wa kula miongo na Mwanza Christian ndene wa Kikumeni 1 isi Kikumeni 2 Kikumeni 1 maneno 112 Musau 59 na ende Mondwe maundu 55 maundu maile muthemba osu museise na twi imwe kwa imwe na yo niona nitama kwenda utangasa kisese cha muthia niona yu kana osu neweyu osu niweta wa Timothy maneno kana chambo osu niwe Timothy maneno yu na indi visa wake ni wosuva wetwe kioni na niwe kuoneka atongweti likana Timothy maneno museise ni wewe MCA wambe kuma serikali cia miti uko sioka ndeni wa ward ya Nguu Masumba na ndeni wa MCA ala mambevi ndeni wa county ya Makueni ala methiwe maivitogana muno na governor Kibwana na mavi avikiana kwinuchwa ku wasisia ndeni wa MCA asu onde ma bunge ya Mbeya county ya Makueni no MCA umwe wasiokie ndeni wa ward sio ndesi miongo 3 cia county ya Makueni Timothy maneno ni uyo ingeyu no kusioka ndeni wa mbunge ya county ya Makueni na yo niona nita makwenda utangasa mausungio
ma kisese kiu kimwe kitiele nondo batiele kisese kimwe maundwano wesethia ni mafika muthia ni sese ngwe ni miongo 34 na alama andikiti tuko na kula ni NND ngili 11 maana ele na miongo ina na atatu ngili 11 maana ele na miongo ina atatu asini mwe NND ala maandikiti twe kukona kula na ndio tondo ukona kioni chaku ni maofisa manza ameosankuani na mivaka IBC ngalikoni isu ala maende na kutoa yisia onyuvani osu munini wa wodi ya Nguu Masumba twansia wini mwendoni wa saa 5 na dakika 10 na twena mbokwata musindi na ndi ni kwatia musindi no osu mundu eti mwe maneno ndi no twetela tutabwe ninzama ya IBC nikenda USA they are declared kanani wavikia na kutanga so na twisi ya maneno atongwe tena kula ngili ile maana 5.9 na muonza maneno na kula ngili ile maana 5.9 na muonza Daniel Musau wa UDA ena kula ngili ile ya na 1.9 na ile 90 na keesho maundu mwai wa kula ngili omwe maana 5.3 na inya kula ila kuvikia wa yuta tunaende akatwa bosema ku yake 10 tone twithukise yukisese cha muthia. Last officials from the Masumba Primary School polling station has arrived. That is 01708704351071. And from Masumba Primary School, we have Timothy Sirei Maneno with valid votes obtained 305. Then we have Daniel Kivuva Masika Musau with valid votes obtained of 27. Then Eshio Maundu Mwaiwa with valid votes obtained of 80. The number of registered voters, can we please keep calm? Number of registered voters in the polling station, 695. Number of rejected ballot papers, 008. Number of rejection objected to ballot papers, 0. Number of disputed votes, 0. Repeat. Number of registered voters in the polling station, 695. Number of rejected ballot papers, 008. Total number of rejection objected to ballot papers, 0. Total number of disputed votes, 0. Na ndi mwendo musese na wavikana kuona kiuni cho kisese cha muthia kila twetelete yu isese zionde ni siavikia kwethwa kula siasio sitalwa na indi twetelete yu musindi maneno thini wa kisese kio cha muthia ni waona kula maana 3.5 na ni kwatete sukula mbingi pyu thini wa isese ila twethwa twikusia no wakwata kula maana 3.5 ni waona ni wakana yu mundui Musau mundu Timothy Maneno niwe wethwa avikia na kutongoza ndi nake esho mwewa akwata kula miongo nyanya thini wa kisese kiu cha muthia esho mwewa wa Wiper akwata kula miongo nyanya kisese ni kiu cha muthia na ende mwana musese itwetelete tukwate maundu kana mausungio ma muthia pyu ende niona mautomani ko metandao ni mambio lika amemo kwasia this earth is hard kana ndino no numwe ange masia ndino nditei ni mautomani ko ni wa metandao na no ni sia mwa mautomani odo mende no lika twetelete nzama ya IBC ifikie na kututangasia musindi ula wavikia na kusinda kwa na maovola tuonani kana Timothy Maneno niwe musindi inde no twetela nzama ya onyuvani na mivaka IBC ivikie na kututangasia yuni mami navyo kutala kula indi twetele tuone undu maundu makwethwa mailie tuone musindi asinda kula siana aso ndetu tavue nenzama ya osakwani na mivaka na vamo tuongwe TV nitukwathie kana tuisonga naku nginya ila tumina niona no wakwata kaneni
yu ni saa siake sia kunena no ndifikie na kusioka imwe kwa imwe ndeni wa Kikumeni Primary School tufikie na kwethukia na indi twiwe ni chao kioneno imwe kwa imwe Kikumeni. I will kindly request us to calm and be patient even as we tally the results received from the various polling stations from our forms 36As that we received. We received 34 of them. So let us remain calm even as we wait and do our tallies. Thank you. Naindi mwana mozesa ni wavikiana kuona no twetele tuvikiana kutavua mosungio mamu thevyo niona kuunga liko ya Facebook Mutongwe TV niona umundu wao no etwa Zekaria Musioke asia ndino nditi naindi nake Neville Kitonyi asia watu wa Wiper mutalala wapi leo akasioka ingi akasia congratulations Timothy Maneno. John M Daudi asia munene anatuika na priority ya mbene kusinda Ruto usini John Daudi. Felix Mwangangi asia UDA unstoppable, that's a wonderful, even Kalonzo can be defeated, na anasema atakuwa prezo wa taifa. I can't believe it, Ruto tosha. Na indi total votes na indi total vote ni asene ngili ile mana kenda na ile isuni sokula sia mondoi Timothy Maneno ni wasinda kivila kino cha wode ya Nguu Masumba na kula ngili ile maana kenda na ile na namba ile yadhi kwake Musau Daniel Kivuva Masika wa chama cha UDA ena kula ngili ile na maana ile na 19 Musau Daniel Kivuva Masika ne woka namba ile ena kula ngili ile maana ile na 19 na hindi mwai wa Eshio Maundo wa chama cha kiuteti cha Wiper oka namba 3 ena kula ngili umwe maana 3 na 14 mwai wa Eshio Maundo wa Wiper ni ngili umwe maana 3 na 14 tusisendeni wa little percentage ni kana turnout yedwa is 60.33% na wasisia mundui Maneno Timothy Sirei kwa takilungu cha miongo ina na 3 yulo wa iyana chakula sionthe ila sia kunwa na wasisia ndeni wa mundui Musau Daniela avikia na kwethwa nake aikwata kilungu cha miongo 3 yulo wa iyana chakula sionthe ila ikunitwe na yu ni official yu twesisia ma usungiano ma IBC mekioni kwaku ni kana Mundui Maneno niwe wetha musindi na twetelete ya tangazo official ni za maeneo sankuani na mivaka IBC nende mwendwa musiaisia ni kisesi cha muthetu avikiana kutavuana ni kwache yu Maneno niwe musindi, Maneno niwe musindi, Maneno niwe musindi wa kula ithi kuyana na motumani kana kwana na mauvo ala tukuona kumakola kwenza meosa kuani na mivaka IEBC mwendwa musiaisia maundo va twetelete tutangasiwe imwe kwa imwe na otondo ni otapise ni kana ene ndi alama ndikire tutakuni makula onthe thini wa ward ino ya Nguu Masumba ni ngili 11 maana ele na miongo ina na 3 ngili 11 maana ele miongo ina na 3 ne maana ngili indi tiyo ndema nako na kula tano together is 60.33% na indi zine namba nzeo muno ni wona ni musio waka na ene ndi Nguu Masumba ne methiwe masiamo ni mayukuyumila manyuve mutongo ila makwenda ni mayumilia ni manyuva mondo echambo Maneno Timothy Sirei na angale kwa ya Facebook onende no sisi omotomani wa moto etelete nikendo ise ya IBC ni atutangasi avyo uno asia ambieni huyo madam asome results direct watu wa Wiper wakalale hadi Monday Neville Kitonyi nitwetelete asome Kennedy Matiba Junior UDA
bado twasonga shedi mulo na kiasi Mutongo TV thanks nundu wa kukava usakwani wa Nguu Masumba na ende ni muvea muno mundui shedi mulwa nundu wa kututungia muvea Bismarck Mbuko yasia Nguu Masumba ni kwa tisa undu Kalonzo wa asia haya na ende Mutongo ipato wa Mwani Boys yasia Jeremy Mule waende na huko Kalonzo no wemwe aya Mutongo ipato yasia Kalonzo no womwe lakini twasema osungio ma wodi ya Nguu Masumba chama chao ipachoka namba 3 kina kilungu cha miongo ili na inya yolo wayana maneno fanya maneno usini Dennis Kathoka let's respect the decision the people of Nguu Masumba congratulations Mr. Maneno usu etawa kijana kinjo na indi mundu ngivano ya siasa ya vyama inapitwa na wakati siasa ya manipirito ni ibinda eto Ryan Vina na indi Zakaria Musioka na agiasia ekanesa muthama ni wa manyakana timundu umenasio ke Kalonzo na akumano na UDA kiune chama kiteka ukamba congratulations to new MC elect all the best watu wa Nguu asanteni sana Honest KE naende bwana msesia niende na kusoma otumani asu twetelete zama usakuwa na mivaka IBC tutangasi official kana esho mundui Timothy Maneno niwe wasinda woni twetelete tuone kiu Ruben Mutunga Wipers candidate could not even clinch number 2 Kalonzo is being sent to Sekuru here usu ni Ruben Mutunga nindi John Daudi asia nyeta mukamba nini sikana UDA ikosa kivila ikosa usindi munene 2022 ukambani Nindi ono asia Wiper has picked very noisy spanners that cannot plan, strategize on winning. The future of any politician will be determined by its development record and the capacity of the spanners. UDA ni chama chukite muno. Wiper bure kabisa. Congratulations to Timothy Maneno. Aya osu to apalima Josh Moemi. Naindi twisi nake uno eto akali motuko is a good proof Kalonzo can't fool us anymore. Sisi tunataka maendeleo. Na ndi otondo kuona kioni kwaku niona byo nakadhina kainika mitambo na ndi no twende na kuthinikia ovo ni kana Timothy Maneno no ende na kutongo sena kula ngili ile maana kenda na ile niwe watongo actually na niwe wasinda yumo sindi ni Timothy Maneno Sirei ula yungametie atena chama ende nukwetwe mbau ni governor wa county ya Makueni Professor Kivutha Kibwana munene wa athokomi ndini wa county ya Masako Mwengi Mutuse na katikati wa Tongoi angi aingi nake mundui Musau okanamba ile wa UDA na chama cha UDA kikona na bwana munini wa President William Ruto na indi mwene kivila wa chama kiu ni Mheshimiwa Johnson Muthama Ndoya ula wa seneta wambe wa county ya Masako na no nethi wa yase kana no masinda kivila kiu na indi kilanzao inakusitengaleko yayo kila mundu anakusitengaleko ya kwake niona ni maende na kweyombania na nitayuma kwenda kututavya official results emwe kuma kikumene nzama yosakuani na ya mivaka IBC na ende nini seyu siongosia mauvo ila setwa headlines my editors ni maende na kwethwa maithiana headlines ila makwethwa mayandika ndeni wa mathangu unamona lembeta itu wakamba isese takicha Mutongo TV kisasa ila kitongo itende no lembeta ya ukamba itwitha twigwete maundwano on the ende maneno ni wavikia na kuona nya manenos na asinda kivela kiu cha usakuani munini wa wodi ya Nguu Masumba na ndi angi measia na sisi anga liko ya motumani ili iteto kenda yemo itano bya mundu okwetwa Joshua Musembi asia mwewa kwaiwa na ndi ni mama motumani alamu ande na kutumwa ndeni wa namba itu otumani mukuve ili iteto kenda yemo itano ngaliko ya Facebook motumani meovo
Dennis Kathoka ya se wiper pull up your socks Shandra Kamuti mwewa ni waiwa ndukamake kwitha kwili ou Shandra Kamuti aha na indi uno ya se Dennis Kathoka ya se tangazeni please nimeende na kuyumba ni matangase ono ngona baende na kuyumba ni matangase Peterson Masia ya sia ano nona twisa kuwa mutongo itichama usia se wemeza naona kuwasa kuwa mutongo indi tichama niona ni wetu waingi mausungyo ketha ni ndo wa muka wa bingwa TV ya kuya mutongo na wasisia ni kana maneno Timothy Sirei ni wotongo etie na niwe wasinda niwe musindi yu wa kivila kino cha MCA wardeni ino ya Nguu Masumba yu niwe MCA mweu itina wa kikuu cha mututia Harris Ngui ula one MCA wa chama cha Wiper kwa maneno niwe wasinda ina kula ngili ile maana kenda na ile na ati wani Musau Daniel Kivuva kula ngili ile maana ile ni 19 na indi mwe wa Asia Maundo kula ngili omwe maana thandatu ne 14 uno etawa Keilo Justice ngaluka Facebook yase ukweli Jamba politics has changed. We need to elect leaders who can serve the people. Thanks and congratulations to Nguu Masumba electorates. Aya Zakaria Mosioka yasia tangasa itokome na indi nitwetele kutangasiwe na tuizo kama kutatangazitwe no twetela nginya kutangaswe Bismarck Mbuko yasia twatabise manzo Wiper wamelalisha kisiasa akasema tuna support UDA ona sasa aibu haya na indi usuya wa Bismarck Mbuko niona bakane ni masanitize niona ibe na kuyumbania kabisa wese ya mondo de moki teke sawa kuma kikume ni primary na indi mwendwa museisia kula sia kuno muthenyani wa umundi na ni siasa sile si mbyo muno sia no ola kusinda na indi ngona yes nesa andikima mauvovu mongabete standby nesa pyu ngona mondo Benjamin Mwaka mwandikito wa mauvola wengalekoni isu katikati wa tangasi angekume iseseni ingesia mauvo ngona meyumbanya nesa isevya ni markup chaka na ni mosa kila chonde kiende na kukitika nondo andiki niona Mwaka yumbanya nesa isevya ni record kaindo nesa ndana vitu ni kilo na nusio okesa idhi ya musese ni twa kuete nondo ithima mutongo TV ngwatano ya mukamba tuekera sia kana ni twa kuete maundu undu mailie kuma kona sionde sia ukamba na yu ni kwatia kana yu ni saanda tika mbozo siukite nitukuona IBC za sokwana mfaka IBC au bisa monene ola ungamio sakwani usuwa award ya Nguu Masumba aitangasa watwisia mautomani teta sikwethia backup ya siasa sio kamba ni siwasa mukondo mpya yu uzuya siasa sio kamba ni siwasa mukondo mpya kana ni wa mutane mease ni chosa direction yingi kwa ni kwa na automani wake Titus nende mwendo musesia ndio tabia kingi ngolelekania kana kwa mama na asia onyuvani uno wa munini wa ward ya Nguu Masumba whether we depict kana uyona nia undo maondo makwethe wa maili ndeni wonyuvani munene ula ukitema tukukenda mwini wa nyanya mwaka nusu twendete na ndeni wa kilungu cha kombea siasa twethe twenene avevi ndatwa nene yolo wa chama kino cha UDA na chama cha Wiper tukulanya kana cho chama cha UDA ni moisio na yu kwa na mosungio ano ikikuonekana ni moisio nondo chama cha UDA kwa namba ili ndeni wa ile mbeta wa kamba ni wona ni wakana ni mende na kwekinye ya muno nondo wa sisia esho mundu Daniel Musau wa chama kino cha UDA kukwata kilungu cha 33 yolo wa yana cha kula ila ikonetwe ni kula ombingange na indi maneno nake ni watongosia kwa kwata 43% ende esho mwewa kula akwata miongo ile na inya yolo wa yana Nindi uno nake asia kijana kinjo utongo iwa osagwa chama ni wa vetuwe ni ivinda mutongo ni meko indi ti chama IMBC tutangasa hii maneno musindi mweo Nguu Masumba tukome haya James Mwanzia mago na siendo nesa haya siendo isi ukonetwa nesa pio wewetu na indi niona maendeo na otinango simu jesi no tuetele matutavie nondo musindi peupe ni wanekie ni Timothy Maneno na indi
Bismarck Mbuko ambe ati Sunday ndokakose kwete FM ndio watu waamini his analysis has been on point but not partisan. Aya FM wala kwa alamu tamwese ni mutaalamu wa maundu maki uteti twitha na kende ni wa Kilungu cha ikumbe ya siasa nendi nini sinesa mundui FM ni withukisie na ku wachumwa twitha twene na nise yulo wa usakuani uno na wewa ni mundu Bismarck ndukale ku ka Kilunguni na wewete kana yasio uthoimi wa kwitha we maundu masio na inde yu yakatu sembe imwe kwa imwe nginya ku yake 10 ni Nguu Masumba hivi endelea twetelete kuma kwacha twatinda we yani twende na kukoma ni sema uvo na twetele kini cho twetela yu na yu imwe kwa imwe yu ni voto thi kethiwa niona ni maende naona kwataka neni wasio kaka ijande no maende no consort kou niona maende ka kini cho twetelete ithio onde no nginya mawete kenu kitheu no nicho kitubuko na masala waku asesia eki kuteta alamo kwasia IBC kati ya imutangase tukome no nginya makandika mauvo makele mavuti nesa tio sio kutangaza mauvo matema kele mavuti kou mameenda utangaza mauvo wala makele mavuti nesa na ndizo mautomani bano mautomani ne maingi mono Florence Mativo yasia maneno congrats tuned from Bahrain lazima nijue my new MCA. I was expecting Wilbaro to win for real but trial. Haya Zakaria Musioka tusia isenesa twiki twi haya nungaluka kitwi mende nebyo Kennedy Moli UDA tosha Fabian Mulei mutie no twetelete mwa hai naende Fabian wetelenda kusa mokamba ni waizende twesu wetelenda kusa kuno twetela Kennedy Moli UDA tosha okay UDA tosha lakini moka namba ile twende nozia metho on the mekioni twende na kusisa isethia ni twa niona kwataka nenya icio kakaiande twetele tutavue undu maundu mathi mutongo itumwithukise nesa twi Mombasa Dennis Kathoka ende muvya muno Dennis Kathoka kwithukisia mutongo aseme tambo isawa Shando Simon Kalonzo ambie kupingwa Kalonzo ambie kupingwa metho usune Shandra Simon nende ni wona nyomusio musie isekana siasa ni bindukite theni wailembete wakamba nondo wasema usungio ano ni mosungio makona nya kana siasa isi wakamba beondo sie kala na ene ndema Nguu Masumba maisi ngewa ya chama mayo kwatia yo na manyuva maneno Timothy Sirei ula yungamiti atena chama naona ba mathango maibituka nyoko bitukanwa twetele tatone ndi metutangasi ajona nini sebaike logeso bendoka kula sionde nibikie nolika na evinda ya osakuani munene evinda imwe utwika kula sia atakanithi sine sovika inosi Nguu Masumba sionde nibikie polling station sionde simi ongo 3 na 4 kula nisi atalwa na Timothy maneno niwe musindi kufikia bau niwe wasinda unyuvani ono munini wa Nguu Masumba ina kula ngili ile maana kenda na ile na atiwe bakuvivyo ni mondoi Daniel Musawa yana kula ngili ile na maana ele na 19 na ile esho moi wa Eva Sanga nondo we kula ndana thenge ngili ile akwata ngili omwe maana zanza tune 14 na yu ni twetele official tutangasiwe omotomani no maende no lika Dani Aguero yasema maneno tosha Jeremia Kilonzo maneno tosha congratulations maneno Danson Kilonzi naende Jeremia Kilonzo maneno tosha Ben Sky or One Lion UDA my DNA next time tutashinda but Kalonzo ajue sahi mujinga amerefuka we are the asla aya ni motomani menye tumanenge tenda ya ekikutumi tusiasia motomani ondo monenete nondo wase wa mwenendi nonginya ukavikia na kweweka musisa no twetele na wetele ndakusa nyena ku no twetele tutangasi official niona yu moli nosu ethangonya tumbo moli ni wate yu ni koso yu vikie na kwethwa yesomo tusomewe ula wethwa tusomo maneno official niwe MCA elect kana MCA monyove thini wa ward ya
Nguu Masumba ni unyuvani munini ula utwa muthenya wa umuthi seso ila yambie mwendoni wa saa 12 na yavungwa mwendoni wa saa 11 utali wa kula wambie immediately na ndo utali wa kula ni wathela ondatika mbotho cia petuka oini mwendoni wa saa 5 na ndatika miongo 35 saa 6 itie ndatika miongo 25 na nikwati IBC mivango yayo yivangite kutangasa musindi saa 6 itembiku na yu saa 6 sie namba uvika no vovau twelekele na indi no twetelema tutangasie undu mathi nikwati bai ubindu gukitha vo mundu maneno ni we musindi maneno ni we musindi na indi atiwe ni Daniel Musau wa UDA eshio mwaiwa wa Wiper kwa namba 3 na Wiper ni metekelo usindi na mavikia na kumutungia muvia maneno nondo wa kosa usindi uno Dani Agwero congratulations Timothy maneno aya motumaini wa maende na kulika kwa ile 3 kenda imwe 5 ende mwendo muzezia tuyo koma tutatangaze we piu twetela tutangasiwe piu twelewe ondo maondo mathi ondo nyumbani wethiwa na umuthi kwina akusiwe ithoko umuthi ndeni wa nyumbani usu vai ithoko inavikia na kukusiwa kwa mwendo museisia ni ndo museo muno kwa ene ndema Nguu Masumba kulia kulwa nduthi ndeni wa nyumbani ono munini ani kindu kisio muno ko umne wona nyokana akamba tuyandoma muwo twende na kurulumilia muwo ona twelekelo nyuvanini munene wa 2022 unyuvani munene twelekele votu ithe na muwo na indi mwendwa musiaisia niona veo tumani umba Alex Ngila Erastus ukamba yu ni UDA tupu Alex Ngila ndi Alex Ngila yasia ukamba ni UDA na vatu asisia undu maili vano UDA yoka namba ile lakini niona nyumosio wakana ni maende na kwekinia kuyana na mausungi ondo maili itu inena sanzo ondo maondo maili twesisia yu tuenena tuteo kima yukutu twesisia deni wa A-list ondo maondo maili kula ondo sia konwa ondo sia atalwa ani kwatia ni seso ila yetha isio muno na iseso yailu itanethiwa ikusi wakana maondo ma ukengani tena tukana kutabwa na indi ni kwatia yu ni ngona na indi ni naona ni wosa kaneni yu vikia na kututangasia ondo maondo maili na yu imoko imwe kangotume kuya Kikumeni primary school twewe ofisa wa IBC ondo ono kwasia kaneni kake Katwedukese. Good evening once more. Before I declare the results, I would just like to acknowledge that in the House we have our commissioners, IBC commissioners, who took this opportunity to be with us today. Vice Chair Madam Juliana Cherera, and Commissioner Francis Wanderi, and Commissioner Justus Nyangaya. We thank you for being with us, and we appreciate you for being here. Thank you very much. You're welcomed to Nguu Masumba. And now we have come to the moment we have been trusting God for. And with me here I have the Form 36B that has been produced from the results that were tabulated from the Form 36As from the 34 different polling stations of Nguu Masumba. And I take this opportunity to declare the following results to us today. I will start by reading the name of the candidate and the valid votes garnered in this race for the Nguu Masumba
County Assembly Ward by-election. Timothy Sirei Maneno, who appeared, of course, first in the ballot paper. Timothy Sirei Maneno has obtained valid votes 2,902. Daniel Kivuva Masika Musau has obtained valid votes 2,219. And Mr. Shio Maundu Mwaiwa has obtained valid votes 1,614. And so those are our results today. And therefore, I would like to take this opportunity to invite Mr. Timothy Sirei Maneno, who has been declared. Kindly, can we keep calm? Can we still keep calm? I would like to invite Mr. Maneno Sirei Timothy to come forward with his identity card. And I now declare him. Kindly, can we keep calm so that we can also... Kindly, we have not finished. I just want Mr. Maneno alone for now. Yes. Kindly, we are not yet singing. Can we keep calm and let us finish in peace what we started? So I would want, first of all, Mr. Maneno to have a look at our Form 36B, and he has come out as the one who has obtained the most valid votes, 2,902, and I therefore declare him the winner of this race. Thank you. And now, together with my DRO, Aya, nendi mweno muzezi otondo wene Timothy Maneno aende na kumanda kivandi chake, aende no manda kivandi nondo nonginya kafikia na 10 kivandi na onenda na mbokwata na kabina kaloko kwata ni kwatia no breath wa mayende ya niwo wabikia na kutanga so musindi wa kula isu sia unyuvani osu
munini wodini ya Nguu Masumba nondo kuona ni kanavike na kutangazwa musindi ena kula ngilili maana kenda na ile atiwe ni Musau Daniel wa chama cha UDA na kula ngilili maana ele na 19 na inde wa muthia ni Esho Mwaiwa wa chama cha Wiper ngili umwe maana thanda tuna 14 twetele ndiye baadhi hata inondo maneno ndana kwata kibande chake niona imanda mivukoni no withiwe chavikiona kula nyumba kana kia akavikiona ku misplace kwa uno twetele tone ndo ba kovikiana kuthi indi no musindi maneno niwe musindi wa kivela kino cha MC ya Nguu Masumba na indi ngosoma wa mautumani twetelete maneno kivande kiva indi onetwa Anderson Kilonzi ai maneno ndena kivande Jacob Motezia Central Musau. Good evening Mr. Rastas, good evening wachu mwatu mande Honorable Daniel Kitonga Manzo na indi ni Nguu mantha muno mwesimiwa Manzo wachumwa ni ngumweta kilungu ne chaikombe ya siasa na indi mundu ngiba ya sia imwe kwa imwe kati sioke kuya kikumini. We take this opportunity to present this certificate of to Mr. Maneno Timothy Sirei as the elected member of County Assembly, Nguu Masumba County Assembly Ward. Congratulations. I just wanted, Mary, you can read what is there. Certificate of elected member of County Assembly. The constituency returning officer hereby declares that Maneno Timothy Sirei of ID number 125-72003 has been duly elected as the member of County Assembly for Nguu Masumba Ward, Makueni County in the election held on 14th day of October 2021. Constituency returning officer Maureen K. Hoyaro. Thank you very much. And now, kindly, your identity card, which I need. And now I present to you Mr. Maneno. Thank you. Thank you so much. I want to take this opportunity to thank first our Lord, our Almighty. I want also to thank the IEBC, which we want to say they have conducted this event, this by-election so well. We first thought, as some people were saying,
that it seems like they are the people who would work with the government. And by so doing, we started feeling like that the by-election will be conducted with biasness. But I want to confirm to you that we want to thank you, the IEBC, because this was so fair, it was so free, and out of that one, we want to thank you because we were taken care of. Actually, we want to say the IEBC, we are so grateful because this exercise was taken very, very well. I want also to take this opportunity to thank my lead team that has led me to this event. I cannot forget to thank His Excellency the Governor Makueni, Professor Kibuda Kibwana. I can't forget to thank Wakili Mheshimiwa Mwengi Mutuse, because when I had some problems, they really assisted me so much. I want to say this is not particularly my win. Actually, it's a win for Nguu Masumba people. We have a short period, and I wanted to thank actually the governor, the Mheshimiwa Mwengi Mutuse, who has led me actually to undergo many problems that were there. And I will urge my big supporter and a lead person, Professor Kibuda Kibwana, that we really promised our people from Nguu when we were campaigning that will help them. I want also to call those who are my competitors to be my development also engines, that we can work together to deliver development for Nguu people. I think we may not have a long time, it's a short period, and generally we want to say, when I was actually facing the people from Nguu during the campaign, I tried to attach myself with the government because the government is established. This is a by-election which has come through a loss of our brother who we lost through a road accident. And because the government is really established, I can remember saying I did not want to go the party way. I wanted to go and work with the government of Makueni, because that is like the kitchen for the Nguu Masumba residents, and that is where our development is. So I want to thank sincerely those who supported me. I want to thank the Nguu Masumba residents who particularly went to vote today, and this was very overwhelming. But the percentage rate was so overwhelming, and we want to say, hiyo mutisha mulitoka nayo mkapiga kura. Wacha tuseme within this short time tutahakikisha tumewafanyia kazi mzuri. And I think out of this one, let me take also this opportunity to say to my competitors, let us join hands. Let us join hands, see whether we can also deliver for Masumba Nguu residents. Thank you so much. Ai kikamba kinini newai nenda basia andoma kesio keki ruchango Masumba kana osamana wa mutungia mwana mubea munene nondo wa kwithia mweyumisie tunena mathina maingi na nenese lilenzia nembinge ona cia kwesela kotine, lakini tuenda basia maundu acio mothe manekikie ngaino ya kanesa no mothe ni watu nenga usindi tuenda mothe kumabindane hiyo ikuhe nikana ya ala tuna mutabasa kana kuthi ngalikola isirikali wa Makueni nibo mutona kwithia mutona otethekea yune ndayo moya kana ngaino ikithise keu na ritio muthukuma kwisila balabya pe gavana ndiloto ngia mabya munene munono gavana na wakili Mwengi Mutuse nondo na mwe bindera na thina ni manatatie muno kundesia na alanyo ndemu melile kwithia mu support
maneno during this campaign period. Nenda mutungia mubea na ndomangu tuna ibinda ya kwasia. Nitutethio muno ni serikali ila yeboya Makueni. Andasa hindi kuma bau. Ala no twethe igo twesindana namo. Munasia ila munatesia kebela munasia mukate dia ndomangu. Nyene ngumuthoka setukwatane moko ibindale ye kubene kana wese kweria oua kuna swane ato na tethia ndomangu nitakwatana ni kana withie nitwa matethia ni asia ndotha kwasia nitunga mubea munene muno kwa ndomangu nundu akwithia mwonie ibinda ya kumela na kuthio tokone akura ngaino ekiose nundu yu na kabinda kalaka kuika maendeleo makishoki changu Masumba. Asante sana. Mshikie pamoja na hii. No, non era sao. Ora. Kwanza tunataka kumpongeza Timothy Maneno kwa sababu ya kushinda kikamilifu kiti cha ward ya Nguu Masumba. Pili, tuseme kwa watu wa Masumba wamefanya jambo nzuri kwa sababu wamefuata demokrasia na kupiga kura sio tu kwa vyama lakini kwa kiongozi yule walifikiria anaweza kuwasaidia katika kipindi kimesalia mpaka 2022. Kwa hivyo tunawashukuru wapigaji kura na wakaaji wa Nguu Masumba kwa sababu wamefanya kama wao, na hata kulikuwa na ushauri wa namna gani wa vyama, wamesema kwamba wao watachagua mtu anajisimamisha, Timothy Maneno. Pia tunasema kwa IEBC imejaribu hata kukiwa na ugumu katika uchaguzi huu kwa sababu ya wale wengi walikuwa wanajumuika, wamefanya juu chini, hata wale ni wapya na tumewaona watatu hapa, wamefanya juu chini kusimamia uchaguzi ndio uwe ni wa haki na kweli. Na tunapongeza polisi kwa sababu polisi imesimama vilivyo, imetoa huduma kwa pande zote. Hata wakati wanahabari wengine waliumizwa na wafuasi wa chama fulani, walikuwa hapo na wakasaidia vilivyo. Hata
wakati kuna watu kadhaa walitoka huku Mlolongo wakiletwa na chama fulani, polisi wakasimamia hilo jambo na kukawa hakuna shida, na kwa ujumla wakatoa huduma inafaa zaidi. Na kwa maoni yangu tunawapongeza vile vile wale wawili pia wamekuwa katika uchaguzi huu wakishindana na Bwana Maneno, namba 2 wa kutoka UDA na namba ya mwisho wa kutoka kwa Wiper. Tunawapongeza pia, na jinsi Bwana Maneno amesema, sasa ni wakati wa kufanya kazi pamoja ndio kuleta maendeleo kwa watu wa Nguu. Hii inaweza kuwa ni kura inaonekana kama ni ndogo, kura ya ward, lakini inadhihirisha kwamba kukiwa na demokrasia katika upigaji wa kura, watu walikuwa wanasifika hapo awali watakuwa kwamba hawana nafasi, na ninajua kwamba kura hii italeta sura mpya ya siasa katika area ya Ukambani na vile vile katika sehemu ya Kenya kwa ujumla. Mwisho ni kusema kwamba Bwana Maneno, tutafanya kazi pamoja kama kaunti. Ndio vitu vile uliahidi, tuliahidi katika campaign, tuzifanye kwa watu wetu ndio wajue kwamba hawakudanganywa na wote wamehudumiwa vilivyo. Na naweza kusema tu kwa wapinzani wako washiriki na wewe pamoja na nominated MCA Karo Ngumbi, ndio kwa sasa kazi ifanywe vizuri. Na Bwana Maneno, ujue kwamba miezi michache imebaki, lazima ufanye kazi vilivyo kwa sababu uchaguzi mkuu ni miezi kama 8. Ndio vile vile watu wajue kwamba wamesaidia, lakini ongera, na vile vile ongera kwa familia yako kwa sababu wamekusaidia katika kura hii. Ndio Bwana Mutuse pia na DJ waseme jambo kwa Kikamba. Ni gwenda kwa samano nikana nitunge andu maitu mu Usuni gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kifutha Kibwana aende na kunena itina wa Timothy Maneno kutanga swatawe musindi wa nyuvani munini wa ward ya Nguu Masumba. Kibwana ni wanena maundu kauta champion wa wikiana kumutungia muvea we mwanya Maneno nondo wa kunyuvana kingi wikiana kumatungia enendi ma ward ya Nguu Masumba muvea we mwanya nondo wa kweyumilia na kumunyuva Maneno ayasia kana meka kiuko ya na demokrasia na mavikiana kuona ni ya tinginya chama uketha na chama nikaendoka vikia na kunyuva kwa Kibwana atumia ndeto sianime katamo wamefanya kama wao na indi kingi Kibwana ni wakathianza meosa kuwani na mivaka IBC nondo wa kuikasa o muno kuikithia kana ni matwa isia unyuvani osu nesa kingi Kibwana ni watungia muvia muno mavisa ma volisi na ala methiwe maikithia osesei ndini wa unyuvani osu monini muthinyani wa iyo umuthi na oibinda ya kampeni kavidani kau Kibwana ni waumania kiko cha kunyama wa kwandiki mauvo ma Mutongo TV alama nethiwa mavikiana kuvithukwa kwi muthinyani wa iyo ni mboleli na methiwa maiveno kivunguo changali kila kufikia oyu kivunguo kiuke namba ukwatikana na nikikwithwa kiatiwa na indi imwe kwa imwe yakatu sioka imwe kwa imwe kwa yake kumini na twithukisio ndo maundu maili nundu wa kwithwa nuna tutethise muno na chuke na ikindu kisio alama sindanie na Maneno nitu makulia mundu kumemwe katika maendeleo kule ile ingesiva kuvi
pamwe na karo ngumbi muntu kumemwe mutethia andu mangu nundu mutika campaign munasya inyonthe ni mukwenda kutethesia andu maitu. Kila ndona kwasya cha mwiso ni kana mutuse na gijina momase kaundu mbe ni kutungia muvea andu alama kwatie maneno mbau andu mangu andu mama sa kwange maketwi maumie kundu na kundu nitu matungia muvea munene na mako na maundu maingi muno piu nitu matungia muvea muno piu na kutungia wakili mutuse wakili nyamu nundu wa makesi alama na ikuo na mutuse nundu wa kindu ki kukiosa kwa letu na kuketwa mbe twetetheanisia tu ithionthe mwiso nasie kana uthuvani utona kuoneka wi munini nundu ni wa ward lakini uthuvani ni wonania undu twende na mbe siasa sio kamba sio vinduka nundu no tuona chama kina kituka namba 3 na chama kingi cha mituki kituka namba 2 kou ithini twise kana mwaliukula wethwa mukamba twinene obo wa kamba o twi Kenya etele yuni wambe ya kwiyumilia na ningi nitukulia andu onthe kuma isiito twithwe twi bamwe ni kana tuende mbe tukwate utongwe utona kututethia ibinda ye yukite mutuse. Asante sana Governor. Bwana Maneno, congratulations for your well deserved win. Nataka niongee mambo matatu tu. Jambo la kwanza, again congratulations Bwana Maneno, this was a well deserved win. Jambo la pili ni kushinikiza mambo ya polisi kusema we are very grateful that the security agencies within Makueni were able to perform their duties in a manner that was non-partisan. We have noticed that the Wiper Party now has a militia group. We have noticed, and this is very important, that the Wiper Party now has a militia group. This group has been terrorizing people every time there has been a by-election. They terrorized us when we were in Mutongune. They terrorized people in Machakos during the senatorial by-elections. They were in Kitisa, Kithuki terrorizing people. They were here terrorizing people. We know under the laws of this country, a political party should not maintain a militia group. The militia group that is being used by Wiper to force people to vote in their way is not different from those that were banned, like Mungiki, like Sungusungu, and others. And we will now want to request the Cabinet Secretary for Interior to find it necessary to move in, investigate, and ban this group that is being used by a Wiper political party, especially because we are in an electioneering year and we do not want post-election violence. This is extremely important because walichapa watu wetu. Leo tunajua magari ilishikwa ikiwa na weapons ndani yake, watu wakiwa na mapanga, watu wakiwa na marungu, and there is no better way of understanding an organized group than a group that has operated in not less than 4 by-elections using weapons and harming people. The good thing is that the leadership of that group is known, and therefore it is easy to dismantle the group. We want to request the police that those who are arrested also be arraigned in court, because that is the first step to dismantling the group. Number 2, I associate myself na vile governor amesema kwamba huu ni mwanzo mpya wa siasa za hapa in the Kamba Nation but also in the country. Watu wetu wamechoka na umaskini, wamechoka na siasa ya sifa, kuletewa huyu, kuambiwa huyu ndio atakuwa rais, kuambiwa huyu tumeshikana na huyu, alafu watoto wetu wanaendelea kuwa na shida. Tunataka siasa ambayo inaleta chakula kwa meza ya watu wetu. And that is the politics that we did in Nguu, Masumba, and ndio siasa sasa tunataka kuweka kwa watu wetu, siasa ya maendeleo, sio siasa ya kutafutia mtu mmoja kiti. Asante sana na Mungu awabariki. Tutaendelea kuzidi kuongea na watu wetu, tufanye maendeleo na sio tu kutafutia mtu mmoja sifa. Sio kutafutia mtu mmoja sifa. We want also to request Governor Kibwana, Governor Alfred, Governor Ngilu. It is the high time now we brought our people together
for purposes of advancing our interests at the national table. It is the high time that Governor Kibwana, Governor Dr. Alfred Mutua, my boss, and Governor Nguu, you brought the people of this region together so that we advance our interest at the national table. And this is urgent. It must be done now, not yesterday. Thank you very much. Kwa kikamba ni kwa sekana bwana maneno wetu utungia muvya monene pio nondo wa usindi watu keli ni kwa sekana chama cha Wiper unit one kana mena ingendile maseo vetie sia kwenda si kunando kila bando kwe mamikutano na kwe na usakwani ingendile sia iko tu mutongune atwa masinda ingendile inaiko by election ya masako si kunando mesi utuko ingendile sia iko by election ya iko masonga leni sina iko by election inaiba kitise na ingendile the same si iko ba Nguu Masumba no mundu kwacha pemetoka ikwatiwe ina mabanga na ina nzuma na sindu mbinge sila sia kuume sia ndumaitu na tuenda okudia kana chama kisheria kiyetikiletwe kwitha na ingendile organized na kwa tuenda otondo mungiki na andu asu ange mabane iwe yuyu andu maitu ma security madikilile nondo itwenda tebindane osa kwani na tuyikwenda andu maitu mayumeswa ibet nina kuniwe campaign nino na nikindu very unfortunate namba ile twase kana ni mwambeyo mpya ila twasindie mutongu ni maise ni bahati na yuyu ndi kuona tae bahati ando ni maamukie mayikwenda siara sia umambia mundu mukivila menda siara sia kuweta maendeleo ando menda kiwe menda malelo menda siana isome ti mundu umwe akwate kivila na ando lange maitiwa thenani na tuenda kulia Governor Professor Kibwana tukulia Governor Alfred Mutua na Governor Charity tuete ando maito vandu vamwe nikenda tunenanya siasa sia maendeleo ekasi ya umambia mundu kivila tunenanya siasa sia maendeleo ma Ukamba na maendeleo ma Kenya nikenda ando maito medho na stake katika siasa sia Kenya ithie tusovye serikali kana lana usovye tusovye tuna partnership nene ya utethia ando maito ekakumambia mundu umwe kivila. Asante. Yangu ni kusema hongera kwa maneno kuwa amekuwa MCA mpya, MCA wa Nguu Masumba Ward. Karibu sana, tutafanya kazi na wewe katika serikali ya Makueni ili tuweze kusaidiana watu wetu wapate maendeleo. Nataka kusema ya pili kwamba ikiwa political parties zitakuwa za kugandamisha watu, sisi wanawake tutasema hapana, kwa sababu ikiwa kutakuwa vita ni wanawake ambao watakuwa wamedhulumiwa. Kwa hivyo tunasema Wiper lazima mwanze kuwa party ambayo ni uneni wa ndongo iva ya skulu ni wa musingi wa Kikumeni ni wode ya Nguu Masumba kibwezi udhironi wa Suwa kauntini ya Makueni osu wa viki ya kanosu ende na kunena kwa uyu ni mwandu Adelina mwau ulani munini wa governor dhini wa kaunti ya Makueni okwa mituki ndi utebeke landongo isi ya nene ya osio ondetu ambia na Timothy Maneno ni wa viki ya na kuiwa muyomo nondo osinda ni wanengwa certificate na indi ni waviki ya oingi kwitha itungia muvya ene Nguu nondo wa kumunyuva atungia muvya IBC atungia muvya governor wa county ya Makueni Professor Kibwana mwengi motuse ulani munene wa thoko mindini wa county ya Masako na onde alama na mukwatie mbau na indi ni wasya kana no kuthukoma imwe na asuma osindana namo na indi Maneno ni woyo asindana na Musau wa Daniel wa chama cha UDA na mundu eshi wa mwewa wa chama cha Wiper asekana ni makwitha maikwatiania kuthukoma imwe kwete maendeleo kwa enende na tuisiana hakiki bwana ni wavikia na okay na indi ayakatwa mboso yoka kwa yake kumene ni ngwitha ndisi yoka ingi va studio ziania ni abenduka kwa ukai
twake okamba na tuyako okamba tutomambia mundu umwe kibila tutomambia mundu umwe mali tutomambia mundu umwe unene tumambie akamba kila chailo mateja na nienda kwitikilana na mheshimiwa nienda kwitikilana na governor kana this is the time ya governor Kivutha Kibwana ulona inambemwe kimaendeoni akwete miongo nyanya out of 100 na ndio votu na hivyo ngala tuthukuma Makueni county tiwe anaiti ngumesu Makueni county nienda kwasia tukwatanei twikale mesani imwe ya kwasia akamba na ke nitwa ilo kwata serikali nilayikitata yukite na mwigola kana Kivutha Kibwana no kwitio kibila cha chao na thona inambe mwe out of 47 ye ndanewe kibila cha president. Asanteni. Ni wase wa ndongo yusini andeli na mou munini wa gavana ndeni wa county ya Makueni na indi tuwe minukelelia otono ni otavide nikana Kibwana na wethi wa oingi aivikiana kwa zayuni sura mpya kana visa mweu ndeni wa siasa sia ukamba na Kenya kiwima wanania ngalikosia Nguu Masumba na akulia mundu maneno athukome imwe kwa imwe na ano anasindanana mwanake wakili mwengi mutuse ni wavikia na kwithwa ayumilia uneni muvyo muno yolo wa siabe na militia group ndeni wa chama chawe kana nzangili ilasi ethirwa sietumiwa kulwa nduthi na kuomisia andu kuvua andu mwengi mutuse asia kana isu ni sia chama chawe ipa na no nginya ikavikia na kusima nasio na kuvetangwa nondu ni mwisho muno aiweta o imwe katika maundu kana by election ya kwa mutongu ni aweta akitese kithuki katikati wa kundu kungi kwingi wingi mutuse ni wakule magavana atatu mwakamba Profesa Kivutha Kibwana wa Makueni gavana Mutua wa Masao kuna indi gavana Ngilu wa Kitui maviki na kukwata na imwe na kunena siasa sia maendeleo na indi na ke mundu ya Delina mo ni wa viki ya ukwithe wa aikwata mbau ondeto isu sia viki na kwitha sineno ni ndongo isu mwendo musesia